ngikhumbula ukuthi nangelinye la uzobona amasayini abalekile uyakwazi ukulayela umuntu ngawo. Just my abafundi, I think it's Luke chapter 22. My abafundi uthi ngizohlangana nomuntu othwele ozobethwele bethwele amanzi. Isayini engizombona ngayo. Uzobenze njani? Isayini le ukuthi lo muntu loyo uyo ozolilayela ukuthi nizokulungiselela kuphi. Futhi amasayini yakhumbula enye isayini futhi. Uke wathiwa afika kuRahabi isifebe lesale eJericho. Angithi wathiwa ngoba sewenze kahle phambi kwenkosi wahlenga walukisa laba bantu abayizinhloli ukuze uma ngabe sifika sibhubhisa iJericho wena ukuze usinde kumele kube nesayini. Kumele kube nesayini ukuze masibhubhisa wena wenze njani uphephe kanye nezihlobo zakho nefamily yakho. Nezwa ngithi amasayini abalulekile. Ufuna ukubamba ukuthi abaluleke yonke indaba. Noma sikhuluma ngesayini kuthiwa lokho kuzwa intambo. Intambo enjani? Now nangapha iyasetshenziswa izinto ezinye ezisetshenziswayo. Abanye they are taking from into right but bayisebenzise as a sign ngendlela yeminye imibuso. So ke jwale he kambe la uyifakile nje la. Sobulona weekend thabo ekhubeni. Nawe isayini le. Wena ke isayini leyo. Evela kuphi? Ehlaya ngayi. Vela kuyibona. Ehlaya ualtar. Elithe wena ufake ini? Elithe wena uginye ini? Faka intambo ebomvu. Uginye thapho ekhubeni. Esasi. Hallelujah. Amen. Abonge igama lenkosi. Amen. Asikhulumeni indaba yophapha. Exodus chapter 12 verse 13. Exodus chapter 12 verse 13. Because zimpawu lezi okumele sikhulume ngazo la. Amen. Exodus chapter 12 verse 13. Yeah. Uthi ezindlini lapho nikhona nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini. Ningehlelwa isifo sokunibhubhisa. Niyeza ngithi bazalwane. Amen. Uphawu sibalekile. NaseGibhithe kuye kwafanele ukuthi uIsrayeli abhece igazi as a sign. Lawa asebenza altars. Ngokwemibuso yakho amasayini noma impawu ngelinye ilanga mawufunda incwadi kaHezekiya esike sabona khona uNkulunkulu ethuma ingelosi bathi yayiphethile kuzana uInki leyo ngilosi leyo ade usho yona chapter 9 verse 6 sibhekele baba senze uunderstand indaba zokubaluleka kokuphusisa lethi ifundani Ezekiel chapter 9 verse 6 nibulale nichithe amaqhegu nezinsizwa nezintombi nezingane nabesifazane ningasondeli kodwa umuntu okubuye uphawu niqale endlini yami engcwele. Yes, ngithi bazalwane. Lapho ufuna iBhayibheli lasitshela ukuthi nathi siba nophawu. Lubani elethu uphawu luba yini bazalwane? Emabunzini ethu. Luyini olethu uphawu njengabantwana bakaNkulunkulu? Ubani osishaya uphawu? Sinalo futhi uphawu thina. Mongcwele.
Angithi. And futhi kunegama. Ngokwencwadi yeRevelation. Hallelujah. Uhulumeni ke siyaza ngempawu. Balekile lokho ukuthi esazi ukuthi izimpawu ziyasifaka, ziyasiconnecta nombuso kaNkulunkulu futhi ziyasdisconnecta. Hallelujah. Amen. Ayibonge igama lenkosi. Ngithola ukuthi uJesu Kristu naye is a sign. Angithi uJesu ungumfanekiso. Shuthi Jesu is a sign. As Emmanuel. Shuthi uJesu is a sign yokuthi uNkulunkulu ukhona phakathi kwabantu. So ke ama-sign maningi nje masingawabala angeke siwaqede. But ke nansi enye into ebalulekile ukuthi lama-sign lawa asebenza connected nama-altar. Aleyo mbuso wakubo kwalezo zimpawu noma lawo masayi. Hallelujah. Ayibonge igama lenkosi. Asikhulumeni. Ziningi izinto ezingamasayi. Nangendlela esigqoka ngayo iba yisayi. Angithi bazalwane. Siyakwazi ukubona nje mawugqokile lapha ushuthi lona ukhonza kuphi. Ngokwendlela yokugqoka kusho ukuthi nokugqoka kuyenzeka kube yisayi. So ke nasekugqokeni kukhona okusondezayo, kukhona nokusenza njani. Kukhona abanye esingadingi ukuthi basitshele ukuthi umsebenzi wabo yini, kodwa sibona ngani ngempahla abayigqokile. Haleluya. Mangabe bengamanesi siyobona ke impahla zakhona. Haleluya. Amen. Uma ngabe bengamaphoyisa kufanele kutshengise ukuthi uma ngabe umuntu ohamba ebusuku khona nophawu lwakho lohamba ebusuku. Nakhona futhi kunezimpawu zakhona. Indlela esigqoka ngayo iyasisho ukuthi umsebenzi wethu uyini, nanokuthi wangakuphi umsebenzi. Owasekhanyeni owasebumnyameni. Imvamisa lo wasekukhanyeni into zakhona ziyaveza. Impahla zakhona ziyaveza. Sengisho ukuthi amasayi angaphe kumnyameni ngokohlelo lokugqoka lokwembala senze njani ziyaveza. Ngezomunye amahlala ethu uzosuka sengisho ukuthi ngamanye amazwi kunamasayi asisondezayo nasiqhelisayo. Yini lesikhuluma ngabo bazalwane? Ngithi ke amasayini ayasiconnecta nama-altar. Asebenza esuka kuma-altar. So ke qaphela ukuthi uphawu olusebenza kuwe
Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Ingakho ngithi asibhekeni olunye ku-Exodus chapter 20 verse 24. Ingakho ngithi ngoba lama altar lawo ayachaza ukuthi kahle kahle ubhilonga kuphi. Yabona noma sibuzo uhlabele ukuthi bachithi kasi ingakho ngithi verse 24. Ithi Exodus 20 verse 24. Wongenzele i-altar lomhlabathi. Unikele phezu kwalo iminikelo yakho yokushiswa neminikelo yakho yokuthula. Izimvu zakho nezinkomo zakho ezindaweni zonke lapho ngilenza ukuba likhundlulwe khona igama lami. Ngiyakuza kuwe ngokubusiza. I-altar leli kuyoba uphawu. So ama-altar yasisho ukuthi then okunye futhi sisakhuluma ngama-altar. Sikhulume ngama-altar. Ama-altar anezimpawu zakhona nezinto esiba nazo emzimbeni wethu. They connect us kuma-altar or disconnect us kuma-altar. Ukwenzela umzekelo, angithi anginazi mina bazalwane, angilala ngithi nani, sengisho ukuthi angikazi noma nikhumula, kodwa ngifuna ukuxoxela nje ukuthi ezinye zezinto ezikhona emzimbeni wakho zifakwe ngoba zikuconnecta kwi-altar. Yabona nje abanye bagcabile Amen. Angisakwazi manje cha. Ave ngithanda ukuyimangalisa. Ngisho labo level phela odwetshwa bona angithi khona into efakwayo la. Enye izifakwe iyofakwa lekude. Siyabazi. Abona ngabathola ugogo wami ubethakatha unaloya sathakatha manje ngasakwazi ukuhamba. Kodwa ngenxa yophawu ashaywa lona le benza ukuthi ayenze lento nakubazukulu bakhe because akasakwazi ukuphumela ngaphandle. Manje into ayenza uyashishilisa, ashone kwimira kwiwona athi kwaya ubona bese ke abazukulu mabe fake ukudla abavuvuzele because kunalento afakwa yona bengasafuni kodwa ngoba unophawu olumsebenzisa noma engasayimisele kufanele ukuthi ayenze le. Yabona pha abanye bathi liyaluma lenyakaza ngoba likhonekthile.
Even inwele. Sikhuluma ngeinwele zenu wemanje. Angithi abekho abantu engingakhuluma ngabo phela ngaphandle kwabo labo abahleli lapha ekhaya. Angithi bazalwane ngishumayela kini. Amen. Angithi bazalwane. Angithi abantu kufanele baphenduke yini? Inwele zenu. Limiriri ya lona. Uyabona kukhona ezinye inwele. Uyabona kuna limiriri emingi. Lezi ekuthiwa i-madred. I'm sorry if you have it right. Angisho ukuthi ngikhuluma. Hallelujah. Ilokuzana i-dread. Uma usho i-dread, noma singakubuza kodwa Nasawubuza. away jamani. Akithi. Then kusho ukuthi altar. Kutho altar. Lapho. Yahawu. Ile nale Rastafari. And kahle it's a very powerful altar. Altar powerful haholo kwana. Kulo mbuso wami. Umusona wakafana. Ayo jamani mwana. Lezindwele lezitheko. Miriri enana theko. Zakonnect as an altar. Connect ya altar then. Vele injani. Vele ishwalo. Angithi ngeke isangoma kahle phela Angeke wama sangoma hanto saye. because le altar Wena altar ena. kumele kubonakale ukuthi kahle where you belong. Wena ubelonga kai. Hayi khuluma nami phela nginazi noma nginayo. Kodwa sikhuluma indaba ye-altar ngoba nama-altar lawa amanye ayingozi. Amanye manje. Khuluma ngama-altar. Lawa amanye ayasiconnecta asenza sibe oshobi bakasathane. Noma engashongo lutho usathane. For the fact ukuthi wena ubona ukuthi epheluhle wonke wasiyalenza. Leli moya yangali iyafana. Here is one of kanjalo futhi uzakhuluma nalokho nakho. Khona kunye ukwenza abantu bakwenze nakho futhi abantu bakwenza bese bakwenze le. Abantu kuthathu. Angithi thathu is a sign. Abantu abazi just bona iyaza ingithathu yakho. Uyenze kuphi? Uyenze la sabe la myoyenza. You know ukuthi in the meaning. Ingabheki mina phela sona lumongo. Uyothe indaba. Abanye unless bengakafinyeleli kuJesu to cancel that connection. Kuyasebenza phela to connect lowo muntu loyo kwi-altar lakho. Abanye banade bangafaka i-tattoo babehave ngenye indlela ade bengabehave ngayo before i-tattoo. Because ubengazi ukuthi kahle kahle le tattoo ine-meaning futhi is-connecting ye-altar. Sayizwa. Futhi ngoba phela mina nayo thina sengakhona sisiwe uyashiwe ngegazi levana ayisasebenzi noma ingaba khona. Sekuyisithunzi nje. Abanye sekuyiva. Hallelujah. Stop hallelujah. Stop hallelujah. Hallelujah. Kuna abantu abaphasile abaphethe mawuthiwa stop hallelujah. Masithiwa manu ha. Hallelujah. Amen. Bazalwane. Azine zezimpawu ziyasikhonekta.
nama-altar are-wrong. Asenzisa izinto esingakaze siyihlele ukuzenza, kodwa because of the sign ekhona bese ubeheva ngenye indlela. Ithi ukukhumbuza. Uma ungaqaphela, most yabafana most yabafana abafaka amacikini umthetho bheka ukuthi wenza. There's something em-connecta nento yabana umthetho ukuthi akabheka akaze ama-drugs. It is a sign. Kodwa em-connecta we-altar. Umbheka mawabona ilokhuzana ibheka elisusa there is something. Amen. Now, you know what happened if I was if I remember when after saying esikhuluma nangendaba nendaba zamacici ezinye zezinto ziyasikhonekta ezinye zisi-disconnect. Asikhulumeni nangephandle nangentambo nangama-chain. Sikhulumeni ungangishadaze siyaxoxa siyakozwela. Awuvesani nje ufaka intambo ebomvu noma emhlophe vele usuke yazi phela ufaka intambo kuyenza uyifaka ngoba kuthiwa kufanele ufake intambo ebomvu, right? Uthi le ntambo i-operator under i-altar nazi noma ninazo noma ngisho nalezi ey'fakwa la lezi ezimnyama ezibomvu zaziwa yini ukuthi ezalo uyazi nje ukuthi yayikade ivele kuphi ubani wayethe kufuneka kusho ukuthi he was talking into i-altar yilo elizokwenza ukuthi into ethile yenzeke kuwe kodwa ukuze likhone uku-identify kumele ukuthi libone ngentambo kusho ukuthi wena uyacheckwa wena ebusuku Amen. Omunye since afake something leyo le mimoya angithi imigangile ilala nayo. Amen. Idonswa intambo Amen.
abanye ukuze babe delivered ababe delivered Amen. uma ngabe ingakanqanyulwa lento i-altar operate noma kukhulekela kanjani but there is a sign ukuthi no it belongs to us so angeke abe delivered until nowadays zikhona izinto ezisendlini kwakho la ulala khona ezase-altar noma ungathandaza ukuthi inkosi into yalapho othakathwa khona ilapha mhlawumbe wayelikezwa kuthiwa leli zokusiza it's monitoring you yakumonitor iyahamba iyosho kwesinye isikhathi sikhuluma ngama-monitoring spirit ngibona impukane lehluphayo bathi izolalela impukane izobheka it's connected empukane butterfly amagundane kunenye igundane obona ukuthi lelakusiyo le gundane idimoni ingaligudu bese thola elinyama hayi izona leyo phakathi kobusuku inhliziyo yakho izofunga yangale khona eMasayi ngiyabona nje isikhathi esithandaza ngayo It's a busy time. Asikhulume nangephandla. I'm sorry ukuthi awusifakile kodwa Masayi. Isiphahla. Khona ngasazisiphandla. Khona ngasazi ngicela phambi isandla ukuthi mina ngasazi. Traditional wash. Khona ngasazi. Sonke siyasazi ngisiphandla. Sifakela isiphandla. You know? Right, yes, siyafakwa ekhaya bathi isiphandla. Isiphandla. Singubufakazi. Is a sign. Yokuthi under the altar lamadlozi. It is a sign. Yokuthi la ekhaya mina likhonza amadlozi. Kulawula i-altar lamadlozi la ekhaya. So ke nibonakala sign umoya wamadlozi ukwazi ukuthi identify nempondo lezi ezihlonywa lapha ezisho ukuthi la ekhaya we are under the altar Amen. Ahlakahle phela lokuzana illuminati sengathi nefika. Dala yaqala. Ukuthi ihamba phansi. Hamba phansi. Manje sesibamba ngesikhulu. Umbona sesivukwana ngesikhulu. Kade yaqala. Then uma ngabe sishayela amasayi. Senza njani? Uchaza ukuthi wena you are connected to the altar performance.
Hallelujah. Amen. Okunye futhi Ho hong hape ezinye siyazenza thina tse ding siyibona ha di etsa rona re ukuthi iputse chains re ikenye diketang ehlakane nala. monana le monana. What's the meaning? Ho tjho reng Yama chain. ya di-chain. Asimeni asiphumeni iphela isign ese Ke feng eo re Sa sa e e setseng, e re sa e tjhong? maningi kodwa Di phela ngata mara nangapha amaningi isatanism le ka monana tse ngata ka Satanism di ngata. kodwa ngeke ngikwenze la Mara nke se di etse monana. ngeke ngikwenze kodwa Nke se di akhona etse futhi mara. ngiyawazi amanye Di teng ke a di tseba ya tse ding. abanye ngababona nje bayashaya Ba bang ke la ka bona Yeah. di ba di shapa. ya kodwa ngeke ngisakhumbuza Mara ke se lo hopotse. kodwa lawo masayini lawo Mara di-sign tseo anendlela yawo yokusebenza di na le tsela ya tsona ya ho sebetsa. kuthiwa sikhulume ngamasayini Re tshwara le amanye kufanele siwayeke njengabazalwane tse ding tlamehile re singasebenzisi itlwaele jwalo ka bazalwane re tshwana di sebedisa. amanye amasayini Tse ding tsa di-sign. so go and check abantu amasayini Jwale tsamaya asifanelanga ho thina sheba di-sign tse ding ha ra tlameha ho di sebedisa rona. ubani okwambulela mhlawumbe ongcala kwamambulela ngamasayini Ke mang o mong wa ba lelapa o la ka moo sebelela ka di-sign. asinike uNjomani uNjomani is one of them nobani A re bejuya feng Jomane le abamfundisi Jomane le bezani Mabulane. ihlobo zabo woza sisibani fanele nize lapha nizosho senze ukuthi singakhulumi Sebetsa haholo, re ska tshwara Sithanda ntho nje. tshwang hata ho bua. thina abanye Rona ba bang angasazi siyabadinga abanye abantu ra ba hloka batho ba bang. Nna sign e ke e boneng ke la ka hlahisetswa yona. Sign angavezelwa yona. Sign e ke ile ka hlahisetswa yona. 2024. As of last year, I think So le sign 2024. kupha Sign ena ne ke vezelwa lora umuntu ogqoke icathulo so ka re ho tla akafasana. motho Nazi uma a angafasana pere icathulo. dieta mara sa di fase. A tlohelletse Yeah. So ngizwa ivoice a tlohelletse ithi marapo jena. leyo sign leyomuntu ongafasanga icathulo. Jwale voice ya re motho a sa fasang Representa isign yebhulu, ibuff, yebhulu. motho a sa fasang dieta jwalo o representa sign ya pula. Sort of like performance. Nkare ke performance. Satanism. Ho tjhong ke Satanism. Amen. Nna ke la ka hlahisetswa di-happiness le manala le Amanda ke esisimbali khona sizozwa kahle ungasheshe ezinye izinto ayifuni ukusheshiswa khona ntho tse ding ha di batle hore o be fast o tlo tseba ho di utlwa hantle. awuthi kusondeza kancane Bazalwane. Amen. Okay, mina bengumuntu othanda ama-weeks. Nna ne ke le motho a ratang di-weaves le Inzipho bengingazifaki mara manala ne ke sa kenye mara ne ke rata ho so a tshasa. ngelinye ilanga ngavezelwa Jwale ka tsatsi le leng ka hlahisetswa di-weave le manala. ehlele emanzini. Monga teng a dutse metsing. Nkare ke noa So leyo sign fatshe le yaveza motho wa ukuthi sign mosadi. yo umoya Jwale umoya o wo ya hlahisa hore wobufebe, angazi ke noma moya wa ngibeka bofebe kapa ke tse ke beha ukuthi hantle na mawuzibona bazalwane. ugqoke Jwale kanjalo, ha o ipone o apere movement yakho. jwalo ko tjho le movement ya hao ya tjhentjha. So ngelinye ilanga ngoba Jwale ka tsatsi le leng hobane ke le ska bona after so bue le mo ka tswela pele ka kenya lephondo la I di-curls. think lolo langa lelo Ke ngashelwa nahana more than tsatsi leo 10 yamadoda. ke la ka shela ke more than 10 ya banna ke mo ke la ka bona hore moya onana wa meriri enana le manala ke moya wa Lametias. nezwa ngithi bazalwane akushongo bamfundisi Ha wa bua kodwa lo le bufakazi moruti mara ke ukuthi bopaki akhona ama-signs ba hore di teng di-sign asenza sixhumane nama-altar tse re etsang hore re ezinye kopane le di-altar. zezinto Tse ding tsa usathane dintho uzidizayinele Satane o di designetse ukuthi abe ne-access hore a bane le access kumuntu ho motho.
Yezwa ngithi La utlwa ke re. ezinye izinto usathane Tse ding uyitshuna tsa dintho Satane o la di tjhuna. wazenza zaba yifashion A ba di etsa di be fashion. kodwa ziluphawu noma Mara ziyisayini ke letshwao kapa sign emnikeza yena eo i-access. e monehang So-ke access. noma uJesu engathi lo mntana wami Jesu ka re ona na uthi Sathane kanjani Satane o re ha jwang. ngoba lo unophawu Hobane ona na o na le sign. Wami. Ya. okusho ukuthi ubhilonga Tjho kimi. hore o belonga ho nna. Yezwa ngithi La utlwa ke re. sebenza kanjani ezinye Tse ding iy'mpawu tsa di-sign. lokho khuluma ngakho uMakaxolile O buang ka ona. Se-mermaid. Ke mermaid spirit Ke mermaid spirit. ya uzobona umuntu uma ephethwe i-mermaid spirit O tla bona motho a tshwerwe ke mermaid spirit. jajane lena O tla tloha le tjatjane lona re rata mo tjatja. O tla tloha le poti. kodwa uyabona imoni lakhona Wa bona timone la teng motho a tshwerwe ke ukuyithanda la o ithata tla thana tsa uyayilungisa yabona a tsa itukisa. ube yi-top-shayela noma Abe top-shayela. ngabe uyabona ukuthi La le re la mo rapella o mbona je hore hey bakazana Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu. amen. Mina ngavezelwa kuhluthwa ibandla Nna ke la ka hlahisetswa ho hlothwa ngase ngiyasala. bese ke sala Mase ngisalile kwase kuthiwa ngisaliswe isayini yokuthanda ukuthi uma ngikhuluma ngithi. ya hore ha ke bua ke rata hore ke And namanje ngiyakwenza ene lona nje ke a etsa ngiyahlulela. ke a hloleha ho tlohela. Manje Papa sengikwenza. manje se ko yentse. Number 2 kwaphinde kwaveza ukuthi ebandleni kaNkulunkulu sisebenzisa amasayini Sebedisa Satane, kaSathane. sebedisa disayini tsa Satane phuthehong. Noma sihlangane emaThankini Kapa senza la sona. sobana dithankeng re etsa so Ebandleni sithi phuthehong re re haleluya. amen. ngiyafisa kancane nje mhlobo ngiyafisa ongakuchazela lesayini ukuthi ivela kuphi ngoba Ke a o wisha ka ba mo sa hlalosetsang hore sign e hlaha ba ke sign e nngwe. vezile Mo yo halelang ha hlahi o na hlahisitse a itse. ela kuphi bishop Ke o kae sign yo bishop? elo jamani selo jamani lo jamani uma ucela ukuthi asikhulume ngey'mpawu Mo yo halelang o ntse a bue ka vezile di-sign. yini lolu Ke a hopola e nngwe a hlahisitseng ke yona eo. jamani Ngiyabingelela Amen. impawu engizaziyo Disayini tse ke di tsebang impawu lezi zemibhalo ke disayini tsena tsa ho ngola o thole motho o ngotse number. ethi mhlawumbe uzobhala ukuthi Se May re 28 mohlomong uzobhala May 28 28. leyo nombolo ngake Number e ke la ka bontshwa haholo ka tsona connecta kakhulu hore di connecta haholo abantu abamasathane bathong e leng di-satanist. bayahambisana kakhulu bezibiza ngenombolo Di tsamaisana haholo bese ba e botsa hore ke number bese o bua language ya teng bese o thwe leme le leng ra le tseba hona hore jwalo ka hola jang. ziconnecta lezi namba Maleme a o connecta dinamba tse tlo tloha di le ho wena mading tse o di ngotseng. kuloya moya Number eo e connecta le moya ona wa kane ka metsing. zwile bazalwane Lokile bazalwane. Haleluya. Amen. Uqinisile ubafo bazalwane. O bua nnete batho bazalwane. Inombolo Jomane injalo. hore number e jwalo. Jwale di arohana bo hola bo hoshi ke 20 mang o monye 8 o monye 8 hape rona e re tshwere jwalo ka batho ba banna hobane re tjotsa hore majida jwale tse re tsa bo majimbos bo 8 bazalwane. Ngine ngekuboniswa bazalwane. Nna e kileng ka e bontsha bazalwane Ngeke ngaphupha ngelinye ilanga. ke la ka lora ka tsatsi le leng Uma 18, I was 18 at that time. ke nana ke na bo ma 18 kana ko se qala ho Kanye West. ke la ka bona senepe sa Kanye West Sasuka isithobo sa saKanye tloha senepe sa Kanye West lona ne ka hona le tattoo mo ngoba khona abantu hloohong abama-tattoo hobane hona le batho ba etsang bese ayadweba i-tattoo
ba etsa di-tattoo hloohong. nayo inokuthile kushoyo. Le yena ho na le ho hong ho Sasithuka ntho. isithombe ngabona Sa hlowa abantu senepe ka bona batho. engathi amehla abawasekho. Nkare mahlo a bona Engathi ha a sa ayakhanya, le. engathi abomvu. Nkare a kganya, nkare a makgubedu. Nhlobo befundisi E ne le dikhanse le yonke dikhanse. into. Nkare Bayahamba ke bangena kule baruti. building. Ba tsamaya ba kena building ena. Ngathi liyakhanya ngokubovu. Nkare ya khanya kwamalahle. ka bo boredi. Njengathi Boredi ba ka re bayongena ke bangene mashala. ekujisweni. Nkare ba yo kena ba kena diheleng. Eminyakeni embalwa edlulile uke wathi Dilemong tse usindisiwe fetileng. waze wakhipha Ola nama-album kare, ambalwa wathi O la kare o usesindisiwe. sa pholositswe Uyayiyeka i-rap, le di-album tse Kanye ngata. West. A re o Uyayiyeka tlohela i-rap, rap o sa o pholositswe. uyaphuma total A re wa usekhonza tswa je uJesu o sa rapela wavula Jesu. nebandla A ba bula le phutheho. ecula kahle futhi A qula a bina enomusic hantle. omnandi futhi A phela le music omnate. kodwa loyo muntu ufaka abantu ekubhujisweni. Mara o motho o isa batho Kwathi umuntu diheleng. umfundisi yesibona ukuthi usindisiwe kodwa siyesibona izithelo Moruti o zakhe. mong la kare o re o pholositswe mara ha re boneng ditholwana tsa hae hore ke difeng. Ke tsa kwa hodimo kapa ke tsa kwana Kodwa manje fatshe. uma ungabuka abantu Hona jwale ha o ka bona ke ba bangabalatela baka batho se ba latela ba re. yes so nabefundisi ngokunjalo bazalwane Jwale le baruti ho jwalo ungathatha bazalwane. umuntu ngoba ethi O usindisiwe ska nka kanti motho ha re o pholositswe hantle. uyisayini Ke yalaba sign bantu ya batho bana abazokufaka ba ebhujisweni tlo o isang njengabo tumelong. Kanye West. Jwalo ka bo Kanye West. Kulula-ke ngoba umusic O easy othandwayo hobane ke music o ratwang. obiza abantu abasha O bitswang batho O ba bitsa ka tsela ba bana qoqang ba ngayo. batjha, batho ba batjha. ukuthi Ba engathi tsela aparang ungatepisa ka ubekela yona. ibhluku Nkare o ka apara o kenye bodukgo bo behe nabantu mona. abajebisayo ngicela ukuthi bazi Ke kopa batho bana hore ba tsebe ukugqoka kwasejele lokho hore ke o apara wa dronkong ho. babenikwa amabhluku Bana ba fuwa bodukgo awuyile hobane emakhamba uyogqokiswa akere kahle. jwale o bakunika ibhluku Olibhantsi. 28 bamgqokisa u-32 fuwa ihlala la bodukgwe. bathi mase bephuma sebegqoka amabhluku la sibezibiza ngamanika Batho se ba apara madukgwe jena ba ibitsa ka manika. so khona amanika khona abantu Jwale ho na le abamnyama manika ho na le batho ba batsho. abantu abamnyama Batho ba banengqondo batsho. eziphusile Ba na le dikelello tse bacabanga into ephusile amanika manika ayigebengu ke aphathi ibaba ditsotsi ba azi tshwara ukuthi kuyamithiswa nje ba kuphela tshwara dithunya ba tseba hore wa mithiswa fela. so gqokani kahle Jwale bazalwane aparang hantle faka ibhande bazalwane. uma liqeda ibhuku Kenya lebanta ka letho la. Okay, bazalwane mina lena azange ngiyibone ini-dream but I am rest assured ukuthi Bazalwane ena nna ha ka e bona. yakasathane equal to bazalwane equal to Amen. elegolide futhi nale side nayo Amen. Ngiyabingelela uThixo sethu Jesu Kristu. Mina angizange ngibone ile-dream Nna ha ka bona kodwa toro kwenzeka mara ho la etsahala ho nna. ngikhule ngomzalwane Ke hotse ke le mzalwane. from I think nje from Ke nahana ho tloha konke ke kabomama kerekeng ya bomme nababehlala bekhona moo ba ne ba dula ba le teng hae. babekhuluma indaba Ne ba bua taba ya ho pholosa. kodwa Mara babe nomthetho ba ne ba na le molao awagqokwa amaciko hore ha o kenywe awagqokwa masale, ha o kenywe amanekisi di-necklace. ungakhula kanjani Jwale ka hola jwalo. mkhulu Itse ha ke hola, ngithema mkhulu itse ha ke hola ngaba nokuthi ka ba na le hore if there's no motive ha ba ne ho sena motive behind. base ngifika nami Ha se ke emsebenzini fihla le nna bathi awukanti mosebetsing, wakuwabhokosa ba re ha o ka bangifaka thola ka amaciko bathi thunya, imali ba ethize nkenya amanekilesi masale, ngabatshela ba re ukuthi ke tjhelete e amacici itseng. angenzela Ba izilonda jwetsa hore masale a bathi nketsetsa, yigolide proper gold ba setse ba re ke awatshaya insukwana ubone ke 9 carat, ba ba re ha le ka matsatsing o bona o tla ba na le and disona then ne-necklace le necklace. ngangivele ngingayifaki Lona ngoba le sa ikeng yayibangela hobane e le i-issue. nketsetsa nayo bathi bangizela mara le ona ngo-9 carat ba ntlela le 9 carat of which is 9 demons ele message ke 9 demons. ngangakazi kodwa ngaleso sikhathi
ha se re itse ba le afake necklace amacici akhona noma ugeza uwakhumuli masala teng ha o noma hlapa ha wa le-necklace yakhona noma ugeza the more ugeza is the more ucwebeza the more o hlapa ke the more ngaphila impilo enjalo kanti bathi nofisa uwafakelana amacela ngoba ukhulanga so o kenyetsang masalo bana ha wa hola ka ngathi mina hayi ngoba mina ngifana nobaba ke tshwana le ntate ngenzela ukuhlukanisa kenza hore ke abantu babone ukuthi umuntu wesifazane ke motho wa akuyona indoda ha se monna ngabambeka kanjani ka tshwareha jwalo uyayithulela kumoya ongcwele o ithulela moya o halalela kuthenge elinye ilanga itse ka tsatsi kwadilika kabuhlungu wa thowa ha bohloko ngangifaka amanzi endishini and then lele lisele nalo lele lisele ebusuku angazi lenze njani ngoba ngazi lingasele same day ngangizovuka ngemsebenzini ngangihamba kusemnyameni iwashi lami legolide engangilithanda ngendlela lona-ke lalingabalwanga ngathi uma ngifika esitobhini iwasha lisekho akekho umuntu obengilandela ngaphinda kahle emuva ngihambe ngimphindanga ngalithola uma ngifike endlini udadewethu wayengakaye emsebenzini naye wangi-ashora ukuthi ngibonile nami uphume uyigqokile iwashi lami aliphindanga ngalithola wasethu umoya ongcwele sengizidilize mina lezi ngoba unethanda ufuna yimile ngizithile ekuphinde uzithole futhi ungaphinde uthengeze Hallelujah. Amen. Uhleke bazalwane. Ukuhle bazalwane kubathanda. Wathi benze kanjani? Avela phuma la ayiphumele. Ayiphumele. That means ushuthi awawe linye altar and now awe linye altar. Altar that is powerful. So ke amadolo kumele ukuthi aguqe. Asikhulumeni ngezinto ezimbili. Then I will ask you ukuthi bazalwane ufike ekhaya. Check endlini nakuwe asentweni elisebenzisayo noyigqokayo ukuthi aziyona yini sign connecta kuma-altar ayingozi namelana nawo ngento oyithandayo angiyithanda nje iyi-sign ye-altar emelene nawo. So ithola i-access very easy ngoba vele usebenzisa i-product yakho. Hallelujah. Now asibhekene okuyi-2. Asibhekene ukuthi i-altar liyakwazi ukunikeza i-authority. Ukuthi nakhumbula ukuthi i-altar is a meeting place. Lapho khona uthola ukuthi physical uhlangana no divine. Umuntu ophilayo nomoya yilabo bemitha khona. Angithi bazalwane. Then bese kuba ne-sign ezosho ukuthi kahle hle ungakubo kwaleli altar. Uma ngabe ufuna izinto zikaSathane uyakubo wakhe kube nezinto oyisebenzisayo zakuma-altar akhe ukuze amadimoni abone ukuthi ungakhona. Athi sikhuluma izolo sithi abanye bethu njengabafundisi aroza kwethu
abanye ukuze ba bang hore bezokhona ukuliginqa phansi kumele ukuthi babe nensipho abageza ngazo tlamehile ba ne le ezimnyama. sesepa tse ba hlapang ka tsona tse bosiu. Besithi-ke abanye Ba bang hebe kumele re ukuthi alale ne-prostitute. tlamehile a robale Sibe le ngesilungu prostitute. yabona yini? Hayi babeka lesilungu ngathi A ke thamba. ha e ba ya ka Akufani nokuthi ukuthi alale nesifele. a tshwanela ho Kodwa ba kumele ka kufuneka alale. mara tlamehile a mo ba le Right. Then emva kwalokho jwale ka mora moo beseza ne-crew yakhe. bese a ka Ishosho ya zakhe. Sezinqake ngapha mzala. Ngasathi se kalutho. ba mtshwere ka Uvela madibona ke. mhlaba matibona a mangata Angithi usenesayini a ke yakhona. jwale sana le sign ya teng Amadimoni awaphazamiseki. matibone ha a phazamisehi Phela ukuze usathane asebenze kahle. fela ho satana a sebetse hantle Kufuneka uzithi shi. tlamehile o Emanyaleni. manyaleng Kufuneka angene lapha tlamehile a kene mona esenalo lonke uhlobo lwamadimoni. a na le all types ya matimoni Yiwo lawo zonke. ke yona o tlo dudisang fatshe So-ke ukungcola jwale he ditshila nakho kuyisayini le yona yokuthi amadimoni ke sign hore matimoni angeze azodlala umasidati. a ka tla a tlo bapalla mo Liyazwa ngithi? Senza ngathi alazi. Ngize ngimtshele nangamasonto ethu siwakhulumele. Abanye abantu abakhonza kwenye indawo batho ba bang ba kerekang tulong e nngwe noma ngingazazi zonke izinto zakhona, nna ke sa di tsebe kaofela dintho tsa kodwa teng. ngiyazi ukuthi Mara ke a tseba hore kuye kufanele ukuthi kuqale kungcoliswe endlini. tlamehile ho qale ho Kufuneka tlamehile kungcole endlini. ho Uma sekungcolile-ke sokufungele bakhona hayi you are free bohaledi to ba stay. teng o so le free hore o robale Uma sekungcolile ha so le futhi ngokwangani isayini o so ho yokuthi ya ka kwa ka ungcwele. sign ya teng ya hore wa halale Phela mzali usathane uyaphambanisa. phela mzala Into e-wrong kuye wrong yena e right vumani phela niyayazi le nto wena engikhuluma ngayo. phela la tseba ke bua ka yona Angazi nibone lo. a le soka le bona Anazi ukuthi abanye because banayo lento yokukholwa kwangempela kanti ayo emasontweni khathi baya lapho ku-operate khona mo operator teng i-altar kaSathane. altar ya So-ke before bengena jwale pele ba kumele kena kube khona izinto abenziwa zona tlamehile ba na le dithuto tse ba etsuwang kususa ubungcwele complete, se bohalaledi complete so that now they are welcome hore jwale ba kuleli altar la yokungcola. So that amadimoni ezokhona ukuprofesaya kahle professor hantle esekhululekile engasaphazanyiswa ukuthi ungcwele. Umuntu wakhona akwazi ukuthi amen. mosate ga a tsebe le gore amen Ngemuza noma ethi Jesus. ke se motla be uJesu selele Yesu setse kwanako awasikhulumeni. Phela nisazale a re Sazana. zona ngizaze ngikhuluma ngazo. Siyazana. 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 Mawuza ukuthi asikhulumeni nazo. Ngohalela ukuthi ngibuye ka tsona Asikhulumeni ngokuthi i-altar a re bueng ka gore altar linawo amandla e na le maatla okukhansela amanye amandla amandla ama-altar. maatla a mang a Lezozana. That is why kungafanele niwamixe Don't mix altars. di-altar ukuze uzobona uku-operate kwe-altar ko-altar. operator altar eo o ka tlasa yona Bengithi abanye into abayenzayo ne ke re ba bang ntho ba if etsang benotice ukuthi ha bane ba notice hore athi altar la ka re ebukuzanele altar ya mona asebenzi kahle ha e uyahamba sebetse hantle wa tsamaya ayonikelwa kwamanye ama-altar. a yo nehela di-alteng tse ding Mhlawumbe nami nje ngikhona hlomong lona le teng le moo khona bahamba bonikela ba teng ba ama-altar bang ba amanye. tsamayang ba yo nehela di-alteng tse ding And njengoba ufaka imali lapho ene jwalo ka ha o kenya as you offer wena jwalo ka ha uyonikela wena o uthi uhambe uyonikela i-altar laselitheni tsamaya o nehela is a sign lokuthi manje you belong to this altar, so uzoyinikela ukuthi uzoyinehela hore amandla akhona asingawazi ukuthi a-operator operator a hlaya kae wanikeza amandla phezu kwawo. wa fa matla hodima hao
bakhona abanye mawabheka Batema abanje. balandela zobona Awukabalandela ukabona hore o na le altar. ngoba ufuna imali Tse ho thwa ho bana ba tla tjhelete. kodwa sifunde khona sizobona ukuthi Bana ba leng hore motho ba bona ka sena kwana. Samuel wesibili chapter 24 verse 18 and 20. Chapter 4. Okokuqala lokho Samuel wesibili 2 Samuel chapter 24 selofundela verse 18 no 22. 2 Samuel chapter 24 verse 18. Lithi hlobo i-altar elisesibuyeni sika-Arawuna. uGadi wafika ngalolo suku kuDavide wathi kuye, yenyuka umisele uJehova i-altar esibuyeni sika-Arawuna umJebusi. uDavide wenyuka njengokusho kukaGadi nanjengokuyala kukaJehova. u-Arawuna walunguza wabona inkosi nezinceku zayo beza kuye. u-Arawuna waphuma wakhothama phambi kwenkosi, ubuso bakhe ubheke phansi. Wathi u-Arawuna, kungani ukuba inkosi yami inkosi ifikile encekwini yayo na? uDavide wathi, ukuba ngithenge kuwe isibuya ngimakhele uJehova i-altar ukuze lesi sifo sinqamuke kubantu. Lezo into bazaliwe leli altar kunesizathu sakhona and kufanele sibheke ukuthi kwenziwani. Wayesethi u-Arawuna kuDavide, inkosi yami, inkosi mayithathe inikele ngokuhle emehlweni ayo. Bheka nazi izinkabi zomnikelo wokushiswa nezibhulo nezinto zokubophela izinkabi zibe yizinkulu. Verse 24. Inkosi yathi ku-Arawuna, cha, yakukuthenga nokukuthenga ngenani elithile. Angikunikela ngeminikelo yokushiswa kuJehova uNkulunkulu wami engeyesihle. uDavide wayesethenga isibuya nezinkabi ngamashekeli angamashumi 50 esiliva. Verse 25. uDavide wamakhela khona uJehova i-altar, wanikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula. uJehova wancengwa ngenxa yezwe, isifo sanqamuka kwa-Israyeli. Lezo bazala kukhona operator under ama-altar. Then bese depend ukuthi liphi altar connected kulo. Then yenza ukuthi ke kulelo altar olethembile, don't rob your altar if ulethembile. La uDavide uye ufanele ukuthi ayo enze something e-altar ukuze isifo sinqamuke. Uthi ke omunye nezinto zokwenza uthi thatha lapha kimi uyonikela. Uthi la cha angeke ngikwazi ukunikela uJehova ngezinto engiyithathe komunye. Kumele ukuthi ngikhiphe kokwami. Nezo ngithi Washout ilokuzana indaba yama-altar ukuthi anamandla phezu kwamanye ama-altar. But sikhuluma ngamasayi ukuthi la masayi esikhuluma ngawo a-connecta nama-altar. Uma ngabe uyakhumbula masibheka ufundeka kanje. Uthi umnikelo kaNowa nesithembiso sikaJehova. uNowa wamakhela uJehova i-altar, wathatha kuzo zonke izilwane ezihlambulukileyo nakuzo zonke izinyoni ezihlambulukileyo, wanikela umnikelo wokushiswa e-altar. uJehova wezwa iphunga elimnandi
uJehova wathi enhlizweni yakhe, angisayi kuphinda ngiqalekise umhlaba ngenxa yabantu, ngokuba imicabango yomuntu mibi kwasebusheni bakhe. Angisayi kuphinda ngibhubhise konke okuphilayo, njengalokho ngenzile. Umhlaba usekhona, ukutshala nokuvuna, amakhaza nokufudumala. Asibambe lapho because le ye rainbow noma yethina ivele la ekwethembiseni kaNkulunkulu kwaba yisayini. Sengisho ukuthi ke kune connection yamasayini operator. Hallelujah. Amen. Ube isikhumbuza actor as Actor jwalo ka akhumbuze ivele uNkulunkulu arabala ho Judges 25 ukuze isimo sika Gideon ukubona hore siyamo sa Gideon sikwazi ukuxazululeka nefamily yakhe. Kwafanele ukuthi asuse ama-altar abe yisayini yokuthi ifamily kaGideon umoya o-operator khona wangakuphi. So ukuze elangapha i-altar libe namandla kumele kube khona elidilizwayo, kwakhiwe elinye elizoba yisayini futhi li-attract ukukhona kukaNkulunkulu nosizo kaNkulunkulu. Ezwakala asifundeni chapter 6 verse 25. Judges. Ufundeka kanje. Judges abehlulela 6 verse 25. Kwathi ngalobo busuku uJehova wathi kuye, thatha iduna likayihlo nenye inkunzi eneminyaka eyisikhombisa, ubhidlize i-altar likaBhali uyihlo anayo, ugawule u-Ashera ongakuyo. Umakhele uJehova uNkulunkulu wakho i-altar esiqongweni sale nqaba okuhlelekileyo. Uyithathe inkunzi yesibili unikele ngomnikelo wokushiswa ngezinkuni zika-Ashera. Noma singayiyeka nje kanjalo. Niyezwa ukuthi kubaluleke kangakanani ukudiliza amanye ama-altar ukuze i-altar onethembile ikwazi uku-operate. Amanye ama-altar kufanele kanjani? So ke angikwazi ukuthi uconnecte ngokusizokhuleka kodwa njengamanje sonke to disconnect ourselves from uma-altar. Angikwazi kodwa khona yonke nama-altar khona namasayini asho ukuthi we belong to those altars. Akhona nama-altar okufela la operator khona ngesayini ye-last. Angithi futhi kune-altar okufela ama-altar okuthakathi, ama-altar ama-mermaid, ama-altar enyoka, ama-altar kadrago. Bonakala kanjani ukuthi laphayana kusebenza umoya kadrago, umoya wenyoka? I-altar lenyoka lisebenzisa ngapho awusize nabazalwane. Khona abazalwane abazoninceda lapho banitshela ukuthi e-altar lenyoka kubonakala ngani ukuthi lapho wasushalaza mhlawumbe bakuthi baludayo washalaza webhothi. Ake sizwe la ku-operator khona i-altar lenyoka kuhlatshwa njalo. Yini esuke ifuneka? Zondo wazini khona wazini la ku-operator khona inyoka. Yini ikhumbulayo ngoba vele imkhakha ihlukana. Yeah. Kufuneka vele igazi lembuzi nelenkukhu.
kufunakala igazi ley'nkukhu neley'mbuzi. Angithi-ke lizwila ilokhuzana lapho khona usebenza i-altar lasemanzini. Kubonakala yini amasayini akhona ukuthi la i-altar lasemanzini? Iligazi kakhulu. Okanye noma uma uzoconnecta khona ucatshelwa khona negazi kakhulu connecta khona lapho kufunakala igazi. Amen. Asimele Jesu Kristu Nkosi. Mawuzobe betheke esikhulume ngama-altar. It is your time now to disconnect your family, your parents, your brothers, your sisters, and yourself. Disconnect idlakile kuma-altar. Kuze kube altar ndoda. If i-altar lakini i-altar lasemazubeni, change kube namasayini ukuthi uconnecte na. Indlela yokwenza nendlela yokukhuluma nendlela nenkambo yakho ayibe yisayini yokuthi yiphi i-altar obelonga kuyo. Indlela yogqoka ngakhona nayo ukuthi sisho njalo ukuthi nayo iyakusho is a sign yokuthi ubelonga kumuphi umbuso. That's why namanje sithola imibono eyahlukene nama-revelations and the prophets. uNkulunkulu asixwayisa ngazo because lama sign ayasiconnecta noma disconnect. I don't know which altar and operator kodwa ngiyeza kube elinye elimelele nawe even emsebenzini. Mhlawumbe kulona ilapho kodwa i-altar lomunye alisebenzisayo a-connecte kulo limsiza ukumelana nawe, to fight against you. Because i-altar lonke lifuna ukuba ngaphezulu ukudominate. Then if you rob the altar or connect you are giving permission for other altars to dominate over you. A species in our altar. Much. Akwazi ukuthi mapi kodwa mawuzala amanye zokuvurela ukuthi mapi ama-altar. They are busy altar. That is why sometimes if you told deliverance, you take everything you have on your altar to show that you are business, because you are now building the right altar for your life. Because if you have the connection right, so that is my results. Hallelujah. Amen. Egama lakho Jesu bese siyathandaza. Egama lakho Jesu